Longlea hoyalam ki kedover lokhojana long district hinia revenue sai kamatum kelang charidam. Delhi Medical Sub Center AHMK Chainongaroy Pamanden. Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rongpi Karbi Anglong District and Meghalaya Hoy Kacharaikom Thip Japan Kabor Ipon. Kardom Pinyabirta Angton Manjathana Mixenang. Karbi Anglong alongly interstate chodle lamki gedokalisi. Interdistrict alonganta anikan wangta jurune plengon isi kai kiamar hangjo hanghai lapuson se nangdo bomdo. Laso interdistrict alongli ahoyalam kidu angbong penke golaghat pen Karbi Anglong ahoy lokhojanta elong lupule jongdam detsata henune. Lason se Karbi Anglong pen golaghat ahoyalong alongli kachithialam kiabangki jurun e plengon isi non punon benanta dobomlan. Bangso dimalong kedam tang pinanar ni penta lokhojan ti sedalong kachong daratum keding kroarong alongle kacherai dam jiaphan PMAY ahem kikim ram ke panasai klemponlo lason thotsi hithiruini aprang jong satame golakhat sarkar atumpen lang okapang reng jiaphan lang teng keteng damasai klempon thutanglo Bangso alongle alam kia phutha Karbi Anglong life hin pen penangan rada thengno wan pilo bonta KAL tum kelang charika bedera jok ahoy kedo arara tuma phan penangan pacharbo nang koktitia sonsi dono Bangso kacharbo sai alongle ahoy along pini Karbi Anglong pen golaghat district hini revenue sai kamatum adimak long along anpali damsi ke mesen ang thek ke ban japhan board iponro Bangso ka humri damahut Boka khaten Silonijan Revenue Circle claim bang atum seta sai job je keding kro arong along paliram nang kokla biota kiribdun longa tengke bangso ahut ajeng keding kro timong singnar bajong kro sartherong phararong along district hinipen joint survey do de tik ke ajjara saisita denglong lipusi magistrate atum hukum bipon Nasila pusona pora hut ahoy kapathir thip japhan KAL hinpen RD bidona sonte messenji Dolamara pen Arjison Rongphar, Karbi Anglong live. Karbi Anglong Autonomous Council arlo kachengthur kawin nai a constituency pulote Jinthong constituency ta isilo. Bangso constituency arlo Teliarat kisukyun ehud joy kepen se kachelang longji aphanpura Telialong Medical Sub Center Kimrangsi Patang Pondo. Bonta Kimrang Patang derapi thang naramo kapawang wedera bangki. Kacing tur ang tekbu jong damon e. Bonta rara tangka kapana hogason si nang mandelo. Lang ikta bangso towarso kita makrong. Bangso towar ke thek long pen ke medical sub center atowar punang litum matha igjima mate inglong arit kita matowar potong nang litum matha ji. Bangso puthak Teliara ratum pen ke thampona tengke bangso ahem kikim ke ningkan troksian dolo. Bonta thang na rasaya mota avilo. Ladake doke hanwe pen China atumsi do chotlo pusi ningje tumke rawai talong lelu doktor nurse da la dam phrui wang phrui an kilong le tumsi ong te doma do te tak dude chai nong an bi e sarok na klem tumahu da dak nan ro bang pak da du bang welo Non ke dobom EM Pradip Rongpia hemle dam setami nang inki kelo lapuan nilitum chumanga khet maphan nang kelang select puta rara tumpen ningje ponthu te Pradip Rongpi wang mala so nang litum dimlong la so dimlong na homri ma election na election na por ke ahut dak wang po an la batai su wang por po an ke dam lo an nang lang le lo a hemle dam sta nang sing kelo po an nilitum phanang wi chumanga atum phan pa an kelang select Aneli tunggu cuma orang dukok lo cuma mandat lo di. Nili tuma phan nanglang leleke EM Pradip Rongpia phan vote piarata alia velo. Lasia kimia bangpru Agustin Kramsa phan si kacherab dunji pusi Teliara tumpen ningje pong. Pan mangke nali tu mangke vote bang jok kelang ma jok jelo. Jok jelo. Ale velo. Po anak wi ke pulo. Kuma pana nang litum supporter ke? Nono mangke?
non ke Agustin Kramsa Ala puhin Sina litum support pa hai. Lason tak taksi tovar piara along kidam tang suri hinira kre troxy aning kana hod handloom and textile asai campaign rara pharman kikim kerangpi common facility center setami thangnara mo pawang besi hanwe pen chainongroy pamandetlo bangso hemalong bangke handloom hormu buget hegdumlong lelang bonta hanwe pen chainong ke do ansi hegdumlong chotposi umteliaro asar barin pen jongpo 2016 2016. Laso hem ke ki momoy siba development nane la kene handloom and textile hon lason therang na lason ban ma. ne thau leng le lang sar hala chainong bi na ne thek long dak ar lu ka Kenong biar roy si jeman de ya a kapre ke theklong de ya we hala handloom a forman ke isi ke we kedam tang apor ho BJP aphanta pahai do bonta karbi pen chomang atun ke niphan vote nang pipe pusi em prodip rongpi nang puver pusi akoiwan Frang seta non angkan ko an ne cipahi BJP phan non rabre ne rapster rabi karbi pen cumang ke hala ci hai apor pute cumang karbi ke ale awe lason ke than hala prodip em sar ke news report Karbi Anglong live West Karbi Anglong district pen Meghalaya state ahoy along Sabuda along Karbi Anglong Termas council em prodip rongpi hin pen longle ahoy kacharai kom dun thekji mate hin ahoy kapatini dakje phanpura Sabuda along ahem chikimsi longle ahoy ke pathirpon Kedam tang pharo kresir kebra phokebra isianing campaign Karbi Anglong district chelong de penapi puthot nijang Karbi Anglong district setami kedam tang suri hini rakre pho aninkan district long thusi isi administrative nangmanlo nijang Karbi Anglong district arlo jasemet chinthong constituency ke parlo jasemet Sabuda thoyalong Meghalaya state pen nijang Karbi Anglong district ahoy chekoi not ajoksi pinnang an pu ahoy alamki nangklanglo bangso ahoy puthak rara thengno ke wanje phanpura Karbi Anglong life abitung pen West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy mate Sabuda long an paliramlo bangso puthak rara thengno klar dakalam theki longje phan Karbi Anglong life staff reporter Dikrom Teron pen Arju Ponsenang Lago dagmage disputed land area bina ko sensitive area bina ko nadake ko pipong ko men tu porto ko pitong mande pone than pone the hem ritong chi pinang la pone mate hem ritong me chi kailang la ke ching bir pona na ke kap pona ji than pone the same alangli this border ke chera kom ji phan mate dangara phan ni bachi thei bachi alangli prodip rongpi ladak a hem chi kimlo na nili fike la lo ladak pukena ra ji base dagmage bo elto car same chi bi lo la pen wasta war same alang dolo la pen la rara tumben maipi ni ke doji phana langli hem tun sita me kim ponlo la se langli phan churune la daga hem ke la na ji phana dakteron sa do langli pene lam thi siar ji pona ate la prodip rong pi la Karbi Anglong Thomas council em la border along masi la pu ke dan pen arung ke sunote om thinking aroi lo thinking pe late big Meghalaya state of Meghalaya lo na si Meghalaya pe ne kaite matada alam ki do verti de sa anala alam ki do kok pesta me ladak border along koson si la alang lia hem chikim haila isi alang li kamata bangke mesen mane gote ha dipure du ba nohok le dute pin mander jida seta ladak Sabuda rong sor khasyang se aprang arni ke ladak ruise apan betelian anta ci meu alang li wang depen non ning kaning koi pleng tang no apan ang li dukok pen ke hedi dake ekdom ning samjin se dulo rong ruba suta lapen ang ton itum lapu border area ke du an Nepali Karbi khasinon niltum alang li pen ning si wet sinil tum dulu lapan alang li pan churu reune alang li hello ang thin ki the IMC pen alang li dak border rong ke du ka alang li first IMC lo lapen aprang tu make hurise ta thangta khobor mane aprang IMC do me di fusia hem chikim po Guwahati si hem chikim sa border lo make la son hem chikim hai bang sita me alang li ke note Karbi Anglong Thomas council em alang li ke dak kadu we phan ke lang chari dunji phan si dak border lo masi ahem nang chikim ham lo sita me khondoi si ke penangan hurisai alam ki arjulong pi people lo la bang aprang arni bangke la 2000
19 oh 2019 la ban ke la so pi juneng isi lam tatu hom la per ka huri se hutta seta alang li ke dak sidu oh dak sidu bin ben dulu la ban hai pang sam no alang li la ben leaders tu ben isi wet nang duko ko jani alang li jat akan no claim oh churulo te nang tum ke dak men tu pe si hon no sam neli ke dak konsum 19 years dulu 19 years la bang la ana jacket ding la ning kaning koy pleng tang lo la ana jacket ding ajana lo pini pina lam ki dolo mandak hem pini ma me ak long na war pini son dolo ma non ko ka vela chitang ke hon ben ke ave jata ajata ve o choro de une alang li ke hon bang fulos te me la lo alang li podi brong ki la bang so hem Karbeng long life in pen bangso ahoy long kahumri dam pen ke thek dam long bang ke Meghalaya pen West Karbeng long ahoy lu pu kapati niji aphan natural ahoy mate langroi do bangso alangroi so pensi pang thek pon po la pu bang ke Meghalaya lo non nili karja bang ke la pu ke Meghalaya state long si non nili ke dolo la pen la puna dam lo punute la pu bang ke Karbeng long Thomas Council mate PWD pe sila bang so to work in polo half kilometer an bag dam lo punute hala puna bang ke kene mane entry point sita me hadak dola entry gate sita me develop border security force sita me hadak dola lapen isi pachini pon kangtu mange Karbeng long keche rai komji border keche rai komji phansi alang li prodip rong pi dak local mc mate em Karbeng long Thomas Council alang li border long masi aheng chikim lasi labang so border long alang li aheng chikim thek pon daga arara tum mange aninge chi theson dolo News report Bikram Teran Karbeng long live China la pen Israel dera long corona ki so ke klang pona birta teng pen Union Health Minister pen ta Prabjin pen sai ke deng ponang ja phuthak kaching wa alam the kapaklang isi ke nang sora birta Assam along rear lo long corona ki sovur avilo pu state government hin pen than pachini ponlo seda kachire nang ja bangke isi ke nang sor binong corona protocol arona tang kapachini pondo an ili tumang bong ting ni ignang ni ili tumader angkang alam le langda mixita kapre kalong rielong ke bangso corona ke so ki clip mi lapu kalilang na bangso birta Karbeng nong lai fahin pen pininang lituma phan kapak lang pon laki kachipa phere mate phone lapu alam kali donatum Karbeng nong life pen ke long pona birta laki corona ke so awu China pa dera long puthot ka phere me yang thek klang thutang China along asonsi Israel pa dera long ta corona new variant akiso kilong abirta puthot klang pondo bangso pena jok union ok pran kelang a minister pen kachuning ripon Prabjin pen kaching wa chingsai kedeng pon da prang je puthak lam thesi paklang pon kedam tangarui thilang arni China along bangso kiso ke klang pona phailake suri isira pharo hinira bang inkora trok ando la sopena jok kapre ka hawar China along lockdown padupon bomb Israel dera long non nakimi ke klang pon thu mate new variant corona ke swang thek ki long pona phai bang hini busi international abirta hongjaya long paklang pon long international desk report Karbeng long Russia pen Ukraine aron thama kaching thur pinir ni an ning kora hini pengtang lo Lapuke ke ongdung aresim America penta Ukraine aphan ke rap kapajir dunje lam the America President Joe Biden pen pangdak pontang lo Russia pen Ukraine dera long ron thama mongwe ke job tam lake pini an ni ingora hinia por pleng tang lo bang suri hinia muluk ki thi ke jang alamar jan ke klang bo halong pini le thota bom kapang bo pon thobirta put thot klang pon thu Russia laban Ukraine dead hiniang bong kachar bo kuman tu lo kapajut po International abirta alu along ke paklang pona tengke Russia laban Ukraine ang bong kaching kiching weapon phurun pho anapor pleng tanglo bonta non ke thek pon long among weke jaba teng pulote ron thamaki clip ji ang ring amatsi avi bino la song bong pen non akimi abirta ke klang pon thulake America a dead pen uterine phan kachirap cheto dunja birta siklang lo Sumindara rara tumle ron thama kang ton pon ning hang seta America anat pen ke ning ke hang hia birta si long pon lo labang solam the America amai phu Joe Biden pen than pachini pon
Ron kachida na resim ke rap kapajirun chotkali America President Joe Biden pen ke pachini pona teng pulote sika crore suri isi dollar tangka Ukraine phan ke rap kapajirun along home pharon aircraft anti-aircraft system pajirun thupo la anchota kali home suri sir cap anti-tank ahile aphai America ben Ukraine phan ke rap pajir bidumpo Lason si Russia la pen Ukraine ang bong kacheteng kheng ponalong ki ongdung resim ka salondon pen aning pathidun lo lapu Russian army military atum ron among ve ington pon pesi Mariupol hospital Ukraine along a hiring tangrak pen bom pang bo pon thulo bangso bom kapang bo ponalong America anat pen thedung ajai mekkedeng pon birta klang lo America mai phu Joe Biden pen kapachini ponalam the lapuson henlo Drone camera anparta thedung arisim kangtang ki rap kapaje dunja birta klang therapy Ukraine mai phu Volodymyr Zelensky pen rachari American Congress phan kachuru pipon Ukraine mai phu Volodymyr Zelensky lam the si pen kapachini laki nitum ron thama phan ningamat si hanghe la swa kama thapen nilikaning je kang tung lake apor pade ripin pen bang swaron pakli ponang pupusi nili mathalo that hini kacharvo Russia laben Ukraine ang bong prabjin pen ron thama mong wi ing haponang popora International Court of Justice ahong jaya long pen kapang da kon birta longpon bonta Russia mai phu Vladimir Putin pen ke kroi ke deng ponalam kopi ko sonma bangki apora longsi klang International Desk Report Karbing Nova Pinya birta ke la ponsi kang tonik lo